Kongina kuni atia kari barabari ya kwena mwitho ywa Leoto tiane West ibokete matheta iguru riegie miti witwa mwitho ne yoni antu bate kumenyekana kulingana na mulo wa meri wa mitho kauntini ya Meru wete miti rito ibokenda kwa kanya wagirithi wa barabara ya kuma miathene weta mikinduri akiwa kariba ribe kumenyethwo konia riboti yo mwandiki wetu wa Ndeto John Thigaga tumenyethie chiona njire kinyanirite. Karina aturi bakumantereja kiandio ira chiankene na mwito wa Leoto giciko bunge tigene West ibone ni kuria kuonera ko na muthuro ikira bakuga imwito uyu kumba kwigwa ukithigwa miteta kini kitugo na muthenya na ara bakuga batigo menyiba bote mana na ara mitino kuthina batio tethekanio lakini hiyo turiere mwangendi tutikomya mitira te yire gutemwa for the last chumia bithatu bina bithiri utuku muthenya no ngere ati tutikomya no tema bana tutero ibao bautema kana ine wita ibao bafaidika akatibenja royere ko ya participation ya anturi tikaba tukero abati tu wananchi kethira kwibo to faidika ka kethira kwi no to unkumira ibio kinya musiasa na mu biashara kumantaino chatigana West no kikimbo yora uyeke na monota Benisunda kinya wa kuria akiwa karibu ega bakamenyithagua mantu mamo makiruthika petherete nkiringirwa thimu nyingi muno ni akari baimbira kwina witi kana okethibwa miti mwithone yu na akari tutamenya miti rita itwatea tutamenya uti public participation ya bwethwa twirwa ina miti witwa eta miti itwene president ina campaign ya kwanda miti 15 billion kire kipindi ke twena kyo kiuria kiratu kuria turi akari batigania West constituency na atakumbika president aithira ina campaign ya kwandithia miti 15 billion lakini muitho yayo iyukethwa kethira ibarabara kupanua barabara itokomya kwina barabara na arantu batwire barabara ye miathene tibwithetwe barabara ye kaga ene miomponi tibwithetwe barabara ya kamoya tibwithetwe antu ibakurira muno ibarabara tukauria atiri kakumba kwithira ibarabara ekubwithwa nao kana muitho ne yote na antu na nara antu bari barabara itabwithwo no kabakurira akari wa babari wa guchengwa kwa mwito uyu komba kwigwa wita makinyinya kabinge bikanyara na mantu maingi mama tuthiurukirite makangara na ntere ino kwa idima dibingi no ibiomi na utamenya bure wita ingwa tori jira wito tuko mite itangi barabara chingene ya ilaga twitira twara wito twita twatura jothe chingene inde amano utokiaraniria na murungamiri wa mito kaunti Meru no Wellington Daka ariwa thirikari ni je manto ama imanto mabarabara matemete mite ino temwa na mutaratara ro batirite no thingatiri to kenda barabara kaumba kwigwa ikithonde kwa guntu guku. The government is quite aware, KFS is quite aware about the removal of the trees along Mikindori, that Mikindori road, and they are being cut. So all that was followed, and Kera paid for the trees about to 1.2 million, and the number of trees was 997 trees along that road. Kiripotera Ndeto cha Weru kuma mwitoni wa Leoto tigane West Mbeta wa John Thiga.